Čast da otvori renoviranu malu salu Doma kulture u Prijepolju pripala je kvartetu Mistik Čelo, koji čine 4 mlade čelistkinje, Jasmina Mima Vrbanić, Nevena Busarac, Marija Budar i Sandra Grujić. Jedinstveni gudački sastav je na potpuno nov način dočarao prijepoljskoj publici klasičnu, pop i rock, evergreen, filmsku i etno muziku i pobrao njene simpatije. Osim po šarenolikom repertoaru i neobičnim aranžmanima, ove 4 devojke se od ostatka muzičke scene izdvajaju i po jedinstvenom imidžu i stilu. Svoju senzualnost i umeće na violončelu, jednom od najlepših gudačkih instrumenata, na sceni pretvaraju u svojevrstan performans koji veoma brzo dopire do publike. Ova mala vaša divna sala je za nas veliko zadovoljstvo i čast što smo baš mi, Mistik Čelo, došli u Prijepolje da otvorimo. I ovo nam je po prvi put, da kažem, da nastupimo uopšte u Prijepolju i zbog toga smo veoma srećne. Večeras mogu da kažem da smo osetili neverovatnu energiju. Eto, na kraju publika je reagovala i tapšanjem i pevanjem, a to je nama najveće zadovoljstvo. Iskreno mislim da publika je osetila emociju koju smo mi uspele da proizvedemo na sceni i da je publika zadovoljna. Veoma mi je drago što smo započeli ovakvu jednu priču sa klasičnom muzikom, sa nečim što nije možda uobičajeno u Prijepolju, ali želimo da naši sugrađani imaju priliku i da prisustvuju ovakvim koncertima i to je jedan sjajan način možda da približimo i neke klasične instrumente i nekoj mlađoj populaciji. Po reakcijama publike, za vreme, ali i nakon završetka koncerta, moglo bi se zaključiti da Prijepolju itekako fali ovakvih događaja, a da su posebno neophodni mladima. Za nastavu muzičke kulture, koja inače je zastupljena u osnovnim školama u malom broju časova, jako je bitno da imaju deca pristup uopšte i živoj muzici, jer uglavnom koristimo sredstva multimedijalna preko interneta i tako dalje. Deca nemaju prilike da se upoznaju, posebno ne sa gudačkim instrumentima, nego obično su to klaviri koji se nalaze u školama ili eventualno harmonika, ali uopšte ti instrumenti koji su sastav simfonijskog orkestra uče u teoriji, ali nemaju prilike da vide u praksi, tako da je to nešto što je vrlo značajno za nastavu muzičke kulture. U društvu u kome nemamo baš tako često priliku da uživamo u kvalitetnoj vrsti muzike i pogotovo za ovako mali grad i malu sredinu jeste važno da što više događaja na ovom kulturnom nivou bude u našem gradu i da što više ljudi ima priliku da čuje nešto što zapravo nije mainstream, nego je zapravo ono što treba da krasi svaku sredinu koja drži do sebe, drži do kulture i drži do svog obrazovanja. Koliko možemo, pokušavamo decu da angažujemo da dođu, nekad se odazovu više, nekada manje, malo je nezgodno vrijeme što je ovo zima pa teže je dovesti decu, a inače radujemo se svakom koncertu umetničke muzike, voli bi da je budu češći. Nadam se da je ovo i neka simbolika što počinjemo sa umetničkom muzikom, tu renoviranu program je u renoviranoj maloj sali, nadam se da će ovo sad biti neka češća praksa. Nakon renoviranja, mala sala Doma kulture je multifunkcionalna, a osim koncerata, dečjih predstava i promocija knjiga, u buduće će biti moguće i bioskopske projekcije. Njeni kapaciteti trenutno zadovoljavaju potrebe prijepoljske publike. Mala sala ima negde oko 180 sedišta, greje se, što je veoma važno za naše sugrađane tokom zimskih meseci, tako da je ova sala jedan prostor koji ćemo moći da koristimo bez obzira u kojem mesecu u godini se nalazimo. Sredstva za obnovu male sale obezbeđena su u okviru projekta Manastir Mileševa 8 vekova pod krilima Belog anđela, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja kroz program Gradovi u fokusu.